जोजलपा सकले नेनामी भाजुमेज पिन्त ठो बाइबल अध्ययन ज्याजोले लस्कुसुदु ठौ चिस लुक्का चोगु भिंगु खया मसिका व धल स्वेटिनगुदु ठो लुक्कया भिंगु खया सफुया चोमी कलसी 4 अध्यायगु 14 पद कठ डाक्टर वा वैद्य लुक्का हेख लुक्का वासया अबु धापी विज्ञान या चिकित्सक सोयान बालागु भ्या छगुदु पवित्र आत्मा पाखे लुक्का स्वंगुगु भिंगु ख चेगु लेला गुकी ठोसी डुकी संयोग शास्त्रीय चोसु त वगु मखो लुक्का सफु चेगु ख खनबडे कहे ल्यगु ख बुद्धि दुपी व ज्ञानीपी उब्ले न उली यक्कु मडो तर लुक्का धासा बुद्धि दुम व ज्ञानीते ल्याखे लागु ख लुक्का व पावल तस्क बुद्धि दुपी व आत्मय ज्ञाने तस्क चोन्यापी ख दयागु ख जिस बालक हे सिकिफु थुपी ख पाखे हे बालक सिकिफु कि उपी छा निम्म नाप जुल अले प्रभुले याक्न हे निम्म पास जुल डाक्टर लुक्का उब्ले याम छम वैज्ञानिक या ल्याखे लाम मनुख अले व नुगु नियम या चोमी तसोया न अप्पो मेगुला छु पावल सोया न तस्क बालागु युनानी ग्रीक भाषा चोल व छम पक्काम इतिहासकार ख कुकिया बारे जिस ठौ स्वेनु लुक्का छम कवि न ख व क्रिसमस या न्यायपिसे चोंगु मेत चोगुदु लुक्का कलाकार ख व जिगु नीति ख्रिस्या बारे अजु चाइपुगु व तुलना हे या फैमखुगु उखान्त चोगुदु डाक्टर लुक्का या जीवन व चोगु ख अप्व परम्परा या खन्त नाप जागुदु व ठगु भिंगु ख मरियम या त सोया चोगु ख गुगु ठगु सुसमाचार्य नीति व मरियम पाखे यक्कु जानकारी कागुदु दयागु ख परम्परा पाखे हे पुवंगुदु व छम यहुदी मखु दयागु ख पत्या या तस्क हे ठाकु तर अथि जोसान यक्कु हे कारण त दु अपो याना शास्त्री तेस ठोखया त माने याना सहमति जुगुदु पावल कलसी 4 अध्यायले व यहुदी गुम खट्न जोगुदु अले खट्न मजुम गुम यहुदी मखु ठुकी या त इमिगु दठी बालक हे छुटे यागु याई अले पावल लुक्क या त खट्न मजु पिनिगु ल्याखे तल विलियम रामसे व जीएम स्टिफलर छुहे शंक मदेक पुस्ति याई कि लुक्क अन्य जाति ख ठोख छिपी अन्य जाति पाखे वयापिनिगु नीति तस्क हे न्यायपुगु ख मखुला लुमंका दिस लुक्का प्रेरित या सफु न चोगु ख गुकी चिस सिके फुकी व छम प्रेरित पावल या पासा ख प्रेरित 16 अध्यायको 10 पदे पावल थथि दर्शन खगुली जिमस याक्न हे माकी देने वनिगु कोछिना लुक्का पावल नाप निक खुसी व शोक खुसी या भिंगु खया यात्रा नाप हेदु ठोपद लिपा प्रेरित या सफले बहुवचन या खगो दु गथिकी झिपी छगु खनिदु ठोकठ चिस प्रेरित 16 अध्याय पाखे ठोख पक्क या फुकी लुक्का पावल नाप हेदु गबले इपि निम्म युरोप पाखे दक्षिणे नापमा यागु ऐतिहासिक पार यागु ख सायद लुक्का पावल पाखे हे प्रभुले विश्वास यागु जुगु जिफो अनलिपा पावल नाप निको खुसिया भिंगु खया यात्रा वन अले लिपा थ्यंक हे वो पावल नाप हे छोन गबले पावल तिमोथिया त पौचल पावल धाला लुक्का जग जिना पदु पावल वया त छा वैद्य धागु ख ढका थुपी फुक्क ख सिदु यसु नापाम मनु तर लिपाम आदम ख पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय यागो 45 व 47 पद धाई दक्ले नापाम आदम जीवन काम जुल दक्ले लिपाम आदम जीवन बीम आत्मा जुल दक्ले नापाम आदम पृथ्वी यागो चा दैकुगु ख अले लिपाम आदम स्वर्ग वम ख परमेश्वर मनु ते त यीशु ठे देका दिगुदु हनि बहपी दाजकिज तटके पी आ जिपी परमेश्वर या संतान जुल अले जिपी छुजि तिनी व क्यंगु मडुनी ठुली चिसा सिउकी वेक झाया दिबले छिपी वेक थे हेजी अथे जुया येसु निकोम मनु ख अले अन स्वकम पेकम अले लखं लाख न जिफु तर येसु दक्ले लिपाम आदम ख अनु मनु तेगो परिवार सुन मेपी मु छ दैमखो येसु थहे किजा थे जुया दिमाला
ताकि वेकया दाजुकिजा पि वेक थे हे जिफेमा 19औं शताब्दी लिप्ते फुक्क युरोप व ब्रिटेने सांसदवाद व आलोचना याइपिनिगु ख नेनावन अन अलौकिकवाद व आशावाद त नाप मनुतेके भ्रम व निराश वगु ख गुकी याना त्याकीगु युग दया वगु ख अले ठो विरोधिया छगु भावना ख नपुक्सक 19औं अले ठुकी यक्कुहे विद्वान ते त बाइबल या बारे कोथिक दुवाला स्वेगु नीति भना बिला गुकी याना त्याकीगु युग या नियम तेगु छगु सफुजला अन पक्का है आलोचना याइपी व सांसदवाद त नापहे दुगु ख इपी मध्ये क्याम्ब्रिडेज या विलियम रामसे धया मछम तस्क सस्युम व ल्यामम विद्वान ख व आलोचना याइम व नास्तिक ख गुमेसिन बाइबल या सत्य या त मकुगु साबित या त स्वम ख लुका ठगु सुसमाचार या सफली येशू ख्रिस्तिया ऐतिहासिक रेकर्ड चोगुदु धयागु ख वस्यो व प्रेरित या सफली पावलिया भिंगु ख यात्रा न चोगु ख व ठोखन स्यु कि फुक्क इतिहासकार तेस गल्ती यागुदु अले इपि मध्ये अपो याना मखुगु ख सेनामी पि ख उबले या चोमी त विल व एरियल तुरन्त गुमेसिन पेदो या इले निगु सभ्यता या बारे बनिगु लि पि डबिते यागु ख इमस थगु इतिहास या बनामी दयागु ना या सफली थथि चुया तगुदु वनि ढुंकुगु जिगु ज्ञान ह्याब्ले सिद्ध मजो अले पु मवंगु ख व असत्यगु ख गुकिया बारे दसिया आधार हे मडु यक्कु इतिहासकार तेगु पनपछे या बिचाल ठगु देशभक्ति या भावना व धार्मिकता या पलिना चंगुदु थो थापु धागु थाकु जिम खुकी ठोहे विलियम रामसेस या मने बोलंगु खख वो इतिहासकार डाक्टर लुका या त गलत खडगा प्रमाणित या त पुरातात्विक विद या कथ एसिया माइनरे वंगु ख वो बालक होस याना पावल या यात्रा या ल्युल्यु वंगु ख अले फुक्क एसिया माइनर या फुक्क ल्याचा कया होस याना फुक्क था दुवाला स्वेगु या त अले लिप्ते वो ठोख पक्का या त डाक्टर लुका या ठगु गुगु न ऐतिहासिक व्याख्या गलत मजुगुली कला ठिकी याना विलियम रामसेस या त प्रभु येशू या त विश्वास यागु नीति ग्वाली या त अले वो एसिया माइनर या मण्डली तेगु बारे वो पावल या यात्रा या बारे बालागु सफुत चुएगु या त डाक्टर लुका ठगु भिंगु खया सफुया निगु उद्देश्य चला नापागु उद्देश्य गतिख अठे हे अक्षरस पेंगु भिंगु खया सफली उबले या इतिहास भूगोल सांस्कृतिक व परंपरा यक्कुहे व्याख्या यागुदु निगुगु उद्देश्य आत्मिक व येशू ख्रिस्ट बारे सिद्ध अलौकिक ईश्वरीय मनु व संसारीय उद्धारकर्ता कठ सूर्यागुदु येशू ख्रिस्ट मनुय रूपे झागु ख ढकान व पुअंक चोगुदु मती येशू मसीह कठ जन्म जुगु खया त जोड बिया चोला मर्कुस येशू ख्रिस्ट यहोवा परमेश्वरीय सेवक खडगा जोड बिया चोगुदु लुका येशू ख्रिस्ट सिद्धम मनु खडगा जोड बिया चोगुदु यहुन्ना येशू ख्रिस्ट मनु जुया झागु ख दयागु दसी बिया चोगुदु एन यही पुसी चोंगु ख छुदु धासा यहुन्ना वैज्ञानिक कठ चोगु मडु वैद्य लुका नासरत या येशू या त जाँचे या त अले वो ठोपट लगे या त कि येशू परमेश्वर ख अले लुका न यहुन्ना यागु थे जागु खे पक्का जुलकी गुगु ख यहुन्ना यागु ख तर वयागु चेगु पह व विदित धासा पा मती येशू प्रभु मसीह जुजु व उद्धारकर्ता कठ चोगु ख मर्कुस येशू ख्रिस्ट या त संसार या तस्क शक्ति जाम व त्याकी फुम शासक कठ चोगु ख यहुन्ना येशू ख्रिस्ट या त परमेश्वरीय क्या कठ चोगु ख लुका छि दक्षिबे तढम पुजारी कठ सिद्ध परमेश्वरीय क्या कठ चोगु ख छि म मोफपी मनु तेगु नीति ग्वाली या त फुक्कसित ग्वाली यागु दयामय यागु बारे लुका बालक हे चोगु ख परमेश्वर छिकपी सक्षित आशिष ब्यादिम